New Year's Day, Mierkoles, Enero 1, 2020. Chinese New Year, Sabado, Enero 25, 2020. Valentine's Day, Biernes, Pebrero 14, 2020. President's Day, Lunes, Pebrero 17, 2020. Ash Wednesday, Mierkoles, Pebrero 26, 2020. April Fool's Day, Mierkoles, Abril 1, 2020. Passover, Huebes, Abril 9, 2020. Easter, Domingo, Abril 12, 2020. Ramadan begins, Biernes, Abril 24, 2020. Daylight saving begin, Biernes, Mayo 8, 2020. Mother's Day, Domingo, Mayo 10, 2020. St. Patrick's Day, Domingo, Mayo 17, 2020. Memorial's Day, Lunes, Mayo 25, 2020. Pentecost, Domingo, Mayo 31, 2020. Flag Day, Domingo, Junio 14, 2020. Father's Day, Domingo, Junio 21, 2020. Independence Day, Sabado, Julio 4, 2020. Labor's Day, Lunes, Setyembre 7, 2020. Columbus Day, Lunes, Oktubre 12, 2020. Halloween, Sabado, Oktubre 31, 2020. Daylight Saving and Domingo, Nobyembre 1, 2020. Veterans Day, Mierkoles, Nobyembre 11, 2020. Thanksgiving, Huebes, Nobyembre 26, 2020. Christmas Day, Biernes, Disyembre 25, 2020. New Year's Eve, Huebes, Disyembre 31, 2020. New Year's Day, Mierkoles, Enero 1, 2020. Good Friday, Biernes, Abril 10, 2020. Easter, Lunes, Abril 13, 2020. Victoria Day or National
Patriots Day, Lunes, Mayo 18, 2020. Quebec National Holiday, Mierkoles, Hunyo 24, 2020. Canada Day, Mierkoles, Hulyo 1, 2020. British Columbia Day, Lunes, Agosto 3, 2020. BC only. Heritage Day, Alberta, Lunes, Agosto 3, 2020. Alberta only. Labor Day, Lunes, Setyembre 7, 2020. Thanksgiving Day, Lunes, Oktubre 12, 2020. Remembrance Day, Mierkoles, Nobyembre 11, 2020. Christmas, Biernes, Disyembre 25, 2020. Boxing Day, Sabado, Disyembre 26, 2020. Chinese Lunar New Year's Day, Martes, Enero 28, 2020. People Power Anniversary, Martes, Pebrero 25, 2020. The Day of Valor or Bataan Day, Huebes, Abril 9, 2020. Good Friday, Biernes, Abril 10, 2020. Easter Sunday, Domingo, Abril 12, 2020. Labor Day, Biernes, Mayo 1, 2020. Independence Day, Biernes, Hunyo 12, 2020. Ninoy Aquino Day, Biernes, Agosto 21, 2020. National Heroes Day Holiday, Biernes, Agosto 28, 2020. Feast of Sacrifice, Mierkoles, Setyembre 2, 2020. Special Non-Working Day, Sabado, Oktubre 31, 2020. All Saints Day, Domingo, Nobyembre 1, 2020. All Souls Day, Lunes, Nobyembre 2, 2020. Bonifacio Day, Lunes, Nobyembre 30, 2020. Christmas Eve, Huebes, Disyembre 24, 2020. Christmas Day, Biernes, Disyembre 25, 2020. Rizal Day, Mierkoles, Disyembre 30, 2020. New Year's Eve, Huebes, Disyembre 31, 2020.